adada holiki vavanna virelao ni programa sahu samavekelo vavanna kwela hawiti ohalo chano ovekela ni hikuno terene mahiku mararu vaminkano muteko nyumu na hala onda minkano muteko aka mashideve ni vekele parawiti ituye sinerele pa hwela sieti ikoto ikwerese ya sa corona sieti simale mesinyuni mivere melelo vekela sotsensi na halo mala munsina na muluku sowere sotesene vanto anero kushana pahini varane matamo okwanela mukina ahikale toera opu munyizana iyai ni pachera vovekela bakana mahiku mararumu otene ni munyenyelele muluku tiocha ni munyenyelele muluku mahi eri otene soche sawu ni munyenyelele muluku para we aniwo tisotuna sahu ni pachera ovekela baba para witi entau komu yokhala winchi pale ni pachera ovekela para witi sokosesi kana sowerea ala do holu kibiki no swele ni memela ni vekelo nyuo nyum mulopana sinere kinene na kare kinene yowerea mwemela ni vekelo munema to wito musasarati ogonyiseni ateti bwana mdepa musina na mani Yesu Kristo kwa wela mikinove kinna veka tiwera tikwera sosi bonyela obengejeda simale so tsene sanu gauno so seresi kan so gara mtego musina na Yesu Kristo miyomo kadada holigi ekale o mala yano muteko pavu yano olamlela musina na Yesu Kristo no kata maulemulo otene amsasera yawoti eriti vatiwe nyanja kino kata sotsene sanoti olamulela ba erutwahela ka ekwara corona kino batela wite kolele wite sotsene peye kabaitoni bana mwaninyo yano sikana so hina na Yesu musina na Yesu Kristo komu pastore waisono Mosambiki kino lamula ikwara sotsene saituku samalaria musina na Yesu muniweti no wati mabaitoni mowiye vya openye hiyo nano to olamula otene mesinyumula mula kwarela muna solo changwela ya ushikiherewo hiti nano to impawu sola mulela we hichikilewo kama nyuwa sikati murno impawu uchikiherewo witi eletekalewo mada musina na Yesu impawu se ekwarela inabeka ni sowere sela kwa sinchipale siya ichigoro owana itisinchipale uivana sosele si yoti muluka kamali muko niutuka pusikumuri owera werato omadi hasota sene hiva hinano wera towote wene masi nyosiku wera para omadi hasota sene musina na Yesu Kristo yuti mulubaka oni hano toko enanyo hiti hani mwera wala mulelani mesi mwera ovekani ni wako nyusi kumuru munene opatusha sawiri msavati aru sosesi nereya muna sura tusimwela yao hawa tukina ansuela naru msasero waro pakaro mesi muna sura otero akara pakawe musina na Yesu kino amadi haso sene santo ola mulela mwela kuyavati musina na Yesu Kristo baba tini mulubaka ndao hiha mulubaka nina swali muna halba kula adada holiki mohona sayasine kanyu pahi musina na Yesu mutoro mkilelo ta ana murugurera munna mona koma amen awaheni tu bashimomona asa abusa waisoni mohona bala vindi tu pastor Laga Bento 98.3 MHz FM stereo. Vanto ni wiye ku programa ya coronavirus mun ligar la hinni mo